Aya. Unyu. Cek. Kebejaan memang. Ayo masih bos Repel. Bu Haja. Mama Haji saya. Gonta ganti pasangan dudu berarti senop wadon lumayan. Oh iya. Pengen duwe wong lanang li asal bisa kelon tapi emang anak walong maju sayang sing suki wis dialami Asik. sing duda lagi nyoba sing bujang ake jalukan jadi pengen luru kayak apa dapur sumur kasur bisa Bos Repel. Yuk bos Repel yuk. Salah. Bos Repel. Bos Repel saya. Masih bos Repel. Bos Repel. karo wong sugi sulara ati kiye seneng koli ganti wonge ganteng Uangnya puri. ora gemuyu yen mesem unyu aduh sayangku Oh sayangku. seneng rindu rasa pengen ketemu goda rindu Jaga maneh. ku pengen jage bareng mangkating penghulu Video ngerakeun. bahagia bebarengan bos Repel Bos Repel. gonta ganti pasangan duduk berarti senok wadon lumayan pengen duwe wong lanang beli asal bisa kelon tapi emang anak walon sing suki wis alami sing bujang lagi nyoba sing duda ake jalukan jadi pengen luru kayak apa dapur sumur kasur bisa mama sayang deh Asai. Bos Repel. Woi. Bos Repel sayang. Hei. Masih bos Repel. Bos Repel. Bos Repel. Karo wong sugi. selara hati kiye seneng koli ganti wonge ganteng Uangnya pesek. ora kemuyu yen mesem unyu aduh sayangku Oh sayangku. seneng rindu rasa pengen ketemu goda rindu
goda randa. Ku pengen jage bareng makan tengok penghulu. Bahagia bebarengan bos rebel sayang di. Aku tak ganti pasangan duduk berarti senok wadon lumayanan bos rebel sayang. Pengen duwe wong lanang beli asal bisa elon tapi eman anak walon. Asik asuki wis dialami. Boloh. Asik ngeduda pernah nyoba. Sing bujang ake jalukan. Jadi pengen luru kayak apa? Dapur sumur kasur bisa bos repel. Wai. Tong turun.